Znači, postao sam nemoguć. Bukvalno sve želim da snimam. Zašto? Ne znam što je tako, ali žena je naručila za dijete nešto za školu. Meni više nije zanimljivo da ga raspakujem ovako. Ja želim da vam pokažem o čemu se radi. Svejedno. Nekom će možda značiti. Uglavnom, Amazon je u pitanju i stvarčica za školu. Kratak će ovo video biti. Znači, pernica za ćerku za novu školsku godinu. Možda će vama značiti, možda ćete i vi hteti vašem detetu. Vrijeme je da se nabavljaju te stvari. Vrijeme. Prvi razred, drugi razred, svaki razred u stvari treba tako nešto. Uglavnom, ovo je ta pernica sa 3 sprata. Upalite pauzu i pogledajte. Ovdje nešto ima, ja ću ovo da izvadim polako, pa ću posle ćerki da vratim, da vam pokažem o čemu se radi. Ovdje ima nešto u ovome. Privisak. Vidite, mala maca, privisak. Sa obe strane. Ovo je mekano, vidite, kao neki mali jastučići. Ovo ću da vratim opet, pa posle ćerka neka gleda o čemu se radi. Jednostavno. Ovako. I stavit ću joj to ovde. A unutra u pernici, idemo redom od ozgo. Počinjemo unutra u pernici na, ajmo reći, 3. spratu. Ili ne, nek bude ovo prizemlje, 1. i 2. sprat. Na 2. spratu ima. Ovo je gubica, zarezilo, lijepak, makaze, olovke, tanka, grafitne olovke, tanka i debela, linijer i ovdje će ići nalipera. To je 2. sprat. Zatvaramo ga i otvaramo 1. sprat. Bojice. Sve su od Depeche. Ako vam to nešto znači, ne znam da li vidite, Depeche. Ja su to ne razumijem. Ja znam da postoji Stadler, a ovo drugo ne poznajem. To su znači drvene bojice na 1. spratu. I za kraj, da vam pokažem još, prizemlje. Flomasteri. Raznorazni flomasteri su u pitanju. I naravno ovdje imate ovu etiketu. Stisnite pauzu ako vas zanima da vidite o čemu se radi. I to je to. Toliko za ovo javljanje. Stvarno što piše ovdje još unutra. Ništa posebno. Pažnja, mali sitni delovi, ne držite blizu male dece, mogu da se progutaju i to je to. Evo te. I zvanična cijena. Ja ne znam koliko ovo žena platila na Amazonu, ali nije ovoliko. Manje je bilo nego što ovdje piše. Ali dobro, o tom potom. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Želim vam ugodno večer, ugodan dan, gdje god da ste na ovom svijetu, ostanite zdravi, pravi, veseli i ćao.